Rojbaş Bakur, Rojbaş Başur, Rojbaş Rojhelat, Rojbaş Rojava, Rojbaş Kürdistan. Rojava piroz be merhabaj ve tavaran bejin tisajem mevan ekranın ve mevan malavenem bejin iro rojaki diro ki evan guzan iro roja cejna karkeranem cejna onji piroz kin slavorej bu hammi karkeranem dişinin taybetici xabatkarın me televizyonun me kud xabetin çapamaniya me gele meram dişinin em dibejin cejna ve piroz be yeke gulan elwa hamiyan piroz ben bejin Berikam darbas stüdyo ve meyvani xwabe dume nasandın kam binirin de diro ki dayro çibiye em havra tamaşa bikin kerem kin. Hazaru 1544 piştişeri Osmaniye ile hemberi Macaristan'ı kralın Avrupa tevan deslatlarya devleta Osmaniye ser Macaristan'ı kabul kır. 1707 yekitiya Skotland و انگلیستانی هاترا گاندن ده انجام ده kraliyete یک بوی هتاوا کرن 1886 بجار امریکا شیکاگوی کارکران با آرمانجا خوش کرنا روشا کار دست بچالکیا کرن اوروش وکی روشا کارکران جهانیات قبول کرن 1902 هندستانی بابلیسو ککرابو ده انجام اوی کرسته ده 416 کسان جیانا خوش دستا 1948 لکوره باکور کومارا گل یا دموکراتیک هاترا گاندن 1950 یکمین هجمارا روزنامه آزادی درکد 1970 لهز انتاری ایرش پیروزبایا یکی گلانه کرن ده انجام آوان ایرشانده 37 کارگر و کدکار هاتون کشتن 2004 لیتوانیا، کبرس، سلوونیا، سلوواکیا، استونیا، ماجاریستان، کومارا چک، لیتوانیا، پولونیا و مالتا تevli yekitiya Avrupa'yı bun. فصل زندانه گرد
Kurd zurunlu meydane Rojdu kefesli zindane Kurd zurunlu meydane Çi beftek çi devrane Felek çi bazar elo Çi beftek çi devrane Felek çi bazar elo Sinsina sorte var eder Bu figanu har eder Sinsina sorte var eder Setterban brindar eder Kair odel çarpar elo Setterban brindar eder Kair odel çarpar elo Rojdu kefesli zindane Kurd zurunlu meydane Rojdu kefesli zindane Kurd zurunlu meydane Çi beftef çi devrane Felek çi bazar elo Çi beftef çi devrane Felek çi bazar elo Esposke گلی تماشاوان هجان مگوتو بو میوان می عزیزانه میمان می کتکار چانده هنه سلام ناف چانده هنره کردانجی دیگرین خیراتن Nav xeyda اول من توران yapıştıran o Bülent Turan خیراتن Sabun bir esposke میوان می yani مگوتو بو کتکار چاندنه لی هم بخوازن بچگی و ناز بکن چما جبر کو تماشاوان مگ و شبکه رابونه belki te dertê bernama bilend tê nasandin lê em dixwazin hinekî te naz bikin. Turan naz bikin te naz bikin. Yani her sejî em her sejî herhalde 25 sal zêdetir hem naz dikin hevra dixeftin 25 sal jî emreke. Dîsa jî em xêratina we dikin em dixwazin hinekî we naz bikin. Bilend Turan kî ye? Yani nasandına şahsi dibêjin yani ev zor e tabii merif ka bide naz kirin ev ez kîmim berî her tiştî ez yekê gulanê hemû karkerên cîhanî û karkerên Kurdistanê yên ku ji bo vê şoreşê kar dikin dixebitin ez cejna wan pîroz dikim û xebatkarên televizyonê û hemû gelê me zaten xebatkar e ev 40 sal e xebatek kedek pir mezin ji bo vê şoreşê dide em taybetî gelê xwe û yekê gulana gelê xwe jî em pîroz dikin ez kî me pisekî zor e ez Bülent Turan ji Amedê me notu yekê notu çara neçe me Edenê de min dest bi xebata müzîkê kir heta najî wisa em gor defet û imkana xwe em dixwazin ji bo gelê xwe xebata müzîkê em çêkin kedek wisa em jî didin alî çandê da lêbes işte ez ji Amedê min got li Edenê min dest pê kir yani li Edenê navê çanda me zebatamê Edenê bu Koma Rewşen me dest pê kir Koma Rewşen me ava kir bi notu çarada. Hûn avakarê Koma Rewşen Yan rast e. Notu çarada. Notu heşta jî ez me albüm ki de ser navê Koma Rewşen Çiyayê Bezar. Çiyayê Bezar Stanî Çiyayê Bezar navê albüm jî Çiyayê Bezar bû.
نوت حشتاج و همان دمیده شم استانبولی دمی کی به کما گوری خزانه جی مخابات کر دورجی وقت شخص مدرس بخابات خو کر حتی نهاجی از تخبتم امکانان شروع خو وسا کرتاسی هم وسا بیجن yani belki merv nukan zede bahsa xwe bike dîroka me yani hinkî em bêjin hema 30 sal hema çêbû yani dîroka me jî em bêjin hinkî dîroka wek têkoşînê ku niha çê dibe û berxwedan çê dibe em jî peşekî wî berxwedanê ne wî têkoşînê ne wî çandê ne wisa heta niha me anî vêdirî niha jî li Awropa em jiyan dikin mixabin ev 2 salên nî li Awropa me Salonê qediya mixabin qediya yani karê vê derê heye tabii bu çand hunerî li vir jî em alaqedar dibin yani dîsa çand huner berdewam e têkoşînek alî çand hunerî da li vir jî heye ev 40 sal li vê derê berdewam e em jî wisa peşekî em jî dilopek wî behrê ne em bêjin em karin wisa bêjin Bülent Turan Yüce Turan yani hani kan tebliğ dikin wisa çê dibe cana dibêjin tevlev çê dibe ji bi tedbêjiya mêvanê me Bülent Turan dibe ew yê saz didixwe yani Turan yapıştıran û Bülent Turan Yani Bülent'te Turan'tı mı? Tu jî bi xêratî Turan ser çabaratî em dixwazim piçekî te jî nas bin taybet çima dipirsim ji ber ku em tên bernamek televizyonê heta nîro em tev dikine tiştekî wisa natiye Turan Bülent Turan kî ye ka piçekî xwe de nasandin tiştekî wisa çi ne berz var zora yani merhaba bahsa ji ber wî tu jî Farkı yinekî jarayek em tişnadı ki dve hala kaxı biden naskirin. Ez Turhan Slav Rêzê ji bo hemû temaşevanê me û yekê gulanê roja karker û ketkarê cîhanê li serî de li gelê Kurd û taybetî li karkerên Kurdistan û her wisa li we pîroz dikim. Li xebatkarên televizyonê yê rejiyê din hevalê ser kamerayê hemû kedawan heye ev roja wan e jî roja karker û ketkara ji dilucan pîroz dikim. Turhan Yapışan ki ye 35 sal nava müzika Kurdî de dîsa weke Bülent got dixwazin hêdiyê dî bibîne weke dilopekê nava müzika Kurdî de kedê din her wisa jî di sala nû du ciyadê davakirina navenda çanda Mesutamiya de me ciyê xwe girt koma azad me dest pê kirê di sala nû du sîsya de me tu jî xiste nava koma azad û her wiha em hev re meşiyan heya vê rojê yek ji avakarê koma azadim bawercan me hev re koma azad ava kiribû paşê ketkarên bi rûmetiyê weke we we raştê we meşand û heya vê rojê wanî min gelek CD albüm çêkiriye xwe jî aranjoriyê dikim her wisa icrakarim temporê lê dikim weke hûn dibînin û îro mêvanê bernama Rojbaş Kurdistan ser çabaratin ne hemê ji xwe li ser muzîka Kurdî zêde bi sekin ji ber ku yani hem mesela çand û hunerê yani seknekî çawa di çand û hunera Kurdî da yani em gerek bişopînin aliyê dinê de ji rewşa muzîka Kurdî wek 30 salan û navî karî de ne xebatê xwe berdewam dikin te got 35 bilend jî nêzî 30 salî ser wî jî em dixwazin nekî bisekin bilend behsa mesela mana dinêrin wek berê karê kolektif karê ku me re bi hev re bişixile yani li neçemê me wî dît yani wextê not yekî de neçeme ava bibû bi kolektif dest pê kire karê kolektif bûn grûp bi hev re bûn gelek kom hebûn ama ferqa koma ji hev tune bû ji ber ku herkes alîkariya hev dikir yani li ser wê yekî em dixwazin hinekî xeber din yani çima karê kolektif kêm bûye yani an heye an tune ji bo ku evî karî pêk were em karin çi bikin yani berê wîna ez yekê gulanê em me got kedu ke xebatkara yani greva bûşçûbûnê heye û rojiya mirinê li zindana dest pê kirî bi hezara em bêjin hevalê me na greva bûşçûbûnê de yekê gulana wan
ين خباتي بهم با دافرين فيغا في لهمبر فاشيزم لهمبر تجديدي وجاني خا وكم بيجن سبر دانا انيا شر انيا تكوشيني ام جج نوان بيروز كنت تايبتي جج نوان var hocada خباتك بهم با ددن جبو كردستاني جبو لهمبر تجديدي ام جج نوان جي بيروز بكم taybet tabi embejin serkeşiya Leyla Güven de despeker hamu hevali me onha ketine la Avrupa levelat lezindane Kurdistan o Türkiye'de na kabata komi çima hat vi merhali na müzika kurdi yani folklara kurdi yani folklara kurdi hamuji kolektif yani mesela govenci müzikçi hamu kolektif yani çanda Kurd demati baskırın çanda kolektivizmi bir amer yani taybeti. Dama neşemici ava bu. Neşemici ev çand peşte şu. Yani gelek kom deketin her çıkas embejin ev koma yani hanek hela hanek cihada dışbın hevdu hanek cihada zihin ki embejin khasiriya faji hebu yani mesela koma amel koma agrijan koma gori khazan koma azad koma roşlat Bengi Sodri, Ali zamanda Ali embejin hek tarzı daji cudabın hebu. Hene keval dukhastan vek rojavayı embejin müzik şeker. Hene keval dukhastan vek müzika embejin roşrata roşrati şeker. Yani o cürbecür tarzı daji hene tiştan hebu. Embejin hene keval dukhastan rakh şeker. Hene komarışan usa deketrim mesela ladeni. Ev jibo embejin despeke jibo despeka navenda çanda Mezopotamya ve İstanbul'e o şahın embejin navenda çanda Mezopotamya gele cihada vekir rastici gel ser gel ki taybeti yaklaş tesir yaklaş bandar yaklaş bu o gel ve deri vek embejin dergaha aslında peşveşuni dedi yani Lefşembili Ronakbili entelektüelizm ku videli detket hemen demida ser civanacı tesir dikir. Her çıkaz Ali nicelikti biz yani prani Ali prani de bu en vek artışa çandin ne bu midem despek bu. Lebez Ali embejin nitelik da gelek peşte bu yani akademik ama kardıdır yani ev pütüsteki pırpiroz bu. Ali Şano da civsa bu Ali Emin Govendi da civsa bu. Hatta 2000 ev bu sabırdan kır. Tabii bu şarkı ki belki xelati şaştı ameci bu. Yani bu şarkı emci müzika kurdu ziyade men nas ne dikir em serle kolun meşe dikir. Hani havadan cürbe cürün nikaş ya bu aslında. Ev nikaş gelek az pevisti benim yani taybet benim biz bu şey. Yani em bu şarkı cevabın o mamustan tüne bu. Yani yeni kujibana serkeşi bıkırana tüne bu. Em bu ما هيك إخراجي ذاك جانا ما إخراجي ذاك اللي جانا أم تشتي باشي مدا. ما جرباندن هبوا أو أري يعني وقت نمونة تنابون. پرکم دزگاه هبون سازی هبون حتی دزگاه کمینا نوند چند مسئولم یا نوا کرداد هم بیشن وک لأوروبا وک هنرکم هبو بس نه هوقاتی دورفره و مزنتر بو. وقت دزگاه سازی جاره یکم مش نمونه و تونه بکنم میناکا بگیرن لگور و بمشین هم متش خواه نود آفران دو مشیا ببرین بردم که باشه yani vakti em hattı bun yekem cer havale kulve der berpesban jmara got yani Armanca me lehember ve asimilasyon seknek hebe yani başka tişteki dine em nakin ana em dixwazin lehember ve yekî xwe biparêzin o seknekê nîşan bidin bi çand û hunera xwe bi zimanê xwe. Tenê çanda Kurdacî ne heman demê me digot çanda Mezopotamya ne çanda Mezopotamya'da kî hebû em bêjin Asuri, Süryani, Keldani, Arap, Türkmen yani gelek usta em bêjin etnisiteyên cur be cur yani aslında îro em kanın bêjin ew proje HDP em dibêjin yani hem gel mezhep ol çizam hemû em bêjin nav da ifade dikir heman demê de bu şaqî bu sabû yani gelek
sinema havali ku bu sinema alakadar mı videoyu kapar örnek kırın. Gelek havali ku şano dukhastın çekin. Ama jara avul bu yekemin bu yani videoyu kapışta bu. Jara avul dukhastın müzika kurdi dembeji film bakın. Fer bakın o embejin ser lekolin bakın videoyu aslında. Heki dest xabatı kırın. O tabi hemen demide bir çakıyan bejin naf şepri kadajı kom bu. Yani mesela grup yorum bu, Kızılırmak bu, hatta bir şaka Ahmet Kızılırmak Kaya. grup yorum şey. Gelek grup. Yani gelek grup bu. Yani ev kom şik bu. O naven davan bu. En bizi naven çan davan bu. Civan sazı davan bu. Rekabet ek bu sadece naven ameda bu. Yani en bejin herkes dukkat ali kada müzika şoreşkeri, müzika en bejin خشيكه tabii tabiatiye yek tabiatiye navenda çağda Mezopotamya ji alim müzik de stani geleri jara avul vek stani geleri kandın yani embejin topkun ben Navay hep kharana gir navarı. nabar kayı zede kharana ki henek embejin belki kom belki usakribe yani belki zede ev zana parasına çandı despek. Yani lehember kırkına çandı aslında divarek çeperek per embejin kurtçe bu ödemi. Mukaben hatta embejin 2000 diroka 2000 ev pevaju usa şey bu. Pişti 2000 jar kabati embejin yek usa deket. Yani popülizm dibejin ev TKK'si daha peşket. ev takekesi peşket. Yani ev herkesin ki gorka henetiştan kast ava bakın ev kabata komi o derveymez yani ev tabi nav medateninne le derveci henek bandur şey yani henek kan dukhastın aslında ev kolektivizm nav sazi ki perçe bakın yani biz derveci henek kan müdahale o nav medaji henek kan ev zede filmler kırın yani ev erişa kulle hem berme şeydi be erişa sanki bu sen bir şey kıyadıkır yani aslında sanki tişteki baş emci bu dukhazdan ne bez onun hakkın yani henek haval henek lengi an probaşı bile dekevin peş aslında hun bervan hun astengin falan dikren lebes ama bu bela seri çanda popülizmi bu saat tabii dervacı gele gembeci hünermen vak embecin yeko dukhazdan ne tiştan bu kırın henek para kazanç kırın. Henek embejin derfet imkan bidas kıstın. O nav medeci henek havalime gotun yani madem wana akas yani damat yek kar bakın meze bu sadece peşte Daha düşün. peşket. Para kazanıcıkın sana bir şey dikın falan. Hem şiman abin hem cihin ki vi ali da hem ci avkasal hem dakada dikın sana bir şey dikın nabe. Ev işte ki ev kırkına çandira hizmet kır yani muhabba hizmet kır. Na ev her heval az yani havali ko ambejim neketi bela popülizmi her heval rojim vid var roja şirken yani şura minakdır o xaziya xatine var roja şuma zibek yani ki komünal bu yani parvekirin gelek parvekirin ten maddi ne bu yani dema da afrandının koma afrandının yani şahs şu az barım xanamir tane bu ve gozan titkire bisteri beredaj komadan hakti bu yani ev xabatın ve deri kolektif gelek xabatı balkeş bun o navaroki wan tişte gudatın afrandın navaroki wan xortur bun yani merv iro dinere ve deme dinere gelek fark etmezine. Yani leverage mesela minakin usaya bu yani kom vanderacı Avrupacı gelek kom ava bu bıçağı yani bizim tane kom yani hemen de koro şey bu gelek koro vandera Kürdistan'ı şey bu İstanbul'u şey bu ev bu müzik kurdi bu despeki per tişteki per baş bu lebes ev pişti 2000'cı tiştekden şey bu yani henek embecin şahs sizden bir şey dekep lebes hemen demide ye kom le Kürdistan ye ki am aliç çandil am mekar rekasın ne karbe ci nema yani hatta am gun bajar nafça le her ji ama sazı dezgah yeme bu zarok bugün am bejin hatta am bejin
دنگ بیشین 8 سالی ام بیشین خاری خسن کرد با افتشتی Malbat nav mede bun. Yani Yani- gitiya malbat یه گیتی مالبات Are. لهر جی وسا بو یعنی او رخصتنا چاندی وسا bu رخصتنا وک ارتش چاندی tabi devlet جی ام بیشین یکو قرقرنا ام بیشین چاندی را خدمت ادکرن وانا جوات شتاندیتن و eriş کردن سازی درگاه هم همو گرتن yani گلی تماشاوانا نهاجی داناسنا پرتوکی ما هیا پرتوکی خود داناسنا تماشا بکن و گرن استودیو Pirtûka çîrokên modern abnavê qîza bavê xwe ya nivîskar û zimanzan Bahozbaran ji weşanên Bardozê derket. Ev demek dirêj bû ku Bahozbaran ser vê pirtûka xwe ya heftemîn dixebitî. Pirtûk ji 14 çîrokan pêk tê. Bahozbaran beriya niha jî pirtûkên bi navê Rêzê Zimana Kurmancî, Abaş, Derb, Ferhenga Bişaftinê û Motik nivîsandiye. Hûn dikarin pirtûka qîza bavê xwe ya nivîskar Bahozbaran ji weşanxaneya Bardozê peyda bikin. Tavekîn û ew bavêje navbera çiya û ezman da Tavekîn û ew bavêje navbera çiya û ezman de Jinekî xweşî dibe şevekî bi kelakel da Jinekî xweşî dibe شبکی به کلا کردا خشیاراج ولات من از سن ابراج پشتایه خشیاراج ولات من از سن ابراج پشتایه یک گلان جشن کار کرو خبات کارا یک گلان جشن کار کرو خبات کاران ریامن ریا شارشتا peş peşuna ceyna gelanda Riyamın riya şareşta peş peşuna ceyna gelanda Tavekîn û ew ê bavêje navbera çiya û ezman da Tavekîn û ew ê bavêje navbera çiya û ezman de Jinekî xweşî dibe şevekî kelakel da Jinekî xweşî dibe şevekî bi kelakel da Xweşiyarojî welatê min ez sen avrojî pêştaye Xweşiyarojî welatê min ez sen avrojî pêştaye Yek gulan
ججنا کار کرو خبات کاران یک گلان ججنا کار کرو خبات کاران ریامن ریا شورشتا پیش پچونا ججنا گلاندا ریامن ریا شورشتا پیش پچونا ججنا گلاندا دیسا جم ججنا همی کتگارم پیروز کن ایرو ای که در کمنا قادا هم جوان جیانه کی آزاد و سرکرتی دخوازن ایرو استانبول از بارم به شارکن سپی دایی که ما تلبندن سپی او در کمنا قادان همی قادان به تلبندن سپی ملسن سپی بشارن سپی او بخملینن هم دی ساجی ججنا پیروز کن هم دوبین ججنا کارکران لحمی کتکاران خاباتکاران پیروز بند بش توران بلندتنک تشتا گوت سر مسئله کما چما کم چنابن وک بره از دخوازم به هنکی پیچه کی بحثا آواکرنا مکمه بکی یعنی و چا مکمه آواکر فکرش کدر کد یعنی اون چند کس هاتنه جمع هفت تشتکی چا بیان او Bu kurdasi ev dışında aşpaz yani rastî bir roja am qal bikin naqede. Yani li gor gotina dawî ya bilend em ji wir dest pê bikin ê berevajî ve tersî vê bimeşin. Yani ta kezê em bêjin divê derê de eziya mirova dema wexta pêş de derket ew kolektivîzm xera bû. Mekeme li dijî wî tiştî wek dezgeh û saziyeke kolektif hata ava kirin. Döndere ve kolektivizme de çe hebu parasına çanda kurdi hebu. Ne tane kurdi ve ke bilente got ne parasına çanda gelan hebu. Ya taybeti ya Mezopotamya'ya hebu. Çava despekiri Şehit Ali Temel em digirtiga Ahmet Ejidi be havrabun salan nodi de. Nodi yeke de wan hene xabat beri meşand bu bes demek araya go verin em navendeke çanda Mezopotamya yani navi uşqa ne bu? Bu am navendeke çanda abat ki me avlu faham nekir tişki çavay. Em çune İstanbul medid cihe kerekirne bes logo tüne em bejin naftını nav tüne amadekari hene li ser münakışe daha da kirin qed tiştektire. Bineke ruk kurut yani bir avay em roja çun der civine yekemde gel kesin berumet dedi ha bun rastiji fikru münakaşe ve vakti heşt ku em bejin jbo peşarojeke bir avakır jbo civak amet ne tane civak jbo millet deme jbo millet rojlatan avin deji vakt dezgah kabe ben numune daha fikrandın o rastiji bu sabu bu sameşya çend komi me hazır habun kom azat şqa hazır bu em tebliğ bun koma çiyal ve dere ev hazır bun berhene xavatê xwe meşand bun Koma Mezopotamya koma Mezopotan hebu koma Mezopotamya ne koma Mezopotan bu pasê gulên Mezopotan hebu her wisa gelek şahsiyet jî hebûn. Koma Sereldan, Koma Govendi. Koma Sereldan, Koma Govendi bu. Em bêjin wek gelek hevalên şehîd jî nav wek Abdülmelik Şeyh Bekir, wek Ali Temel. Paşê yek ku divê meşê de gihaştin şehadetin bilind gelek hevalê me çêbûn. Çawa avakir navenda çanda Mezopotamya de destpêka xwe de bi tişta hey me destpêkirî. û me got em ê bibine pir di navbera kevn û nû de. Yani tiştê kevnê ki me paş te bibine, yê civaka me paş te bibe ne, tiştê kevne perest ne. Tiştên ku em bikarin pêşaro jî pê serbilind bibin di civaka me de. Di milletê di çanda me de em pê serbilind bin em ê çawa bikarin biparêzin li ser esasekî parastinê û pêşxistinê hata ava kirin. Bi rastî jî yani me re tundirê du deqa sê deqa nikare bîne ziman bes kedeke gelekî giranbuha tê de hebû. Kovar hebû, kovar şixwal vê re derdket. Yani melek ya komar kovara rewşen şixwal vê derê berê derdiket ew bar kir.
barkın Hat İstanbul. İstanbul. Hatta İstanbul. Çünkü mgotel ser kevne şopiyen xwe em bikarim çawa pêş de biçin. Eser wî esasî bû. û ev bixwe li tevahî em bêjin civaka me de ciyekî bi rûmet kirt û xwedî derkirineke mezin çêbû. Yek numune ten ez xwazim bêjim ji ber ku her saziyek me mîna rastî jî em bêjin çikekê xebitî wek artêşekê bilend got wek artêşekê xebitî bes tenê koma azad ew î çendî em û tu em rûniştin hesbane nêzîka 43 kes müzîkjen di koma azad di perwerde bûî 43 kes ne hezekî îro ya aranjörün ya solistin li ser sahnane ya enstrümanistin û her kesek jî di qada xwe de Pranîje îro di nav xebatên tevgera Kurdî de kar dikin yani. arê yani rastîca vê ciyê serbilindayî ye berveyekê jî komaraşen wisa em bêjin koma çiya her wisa koma gulê xerzan her wisa Koro ava bu. Koro ava bû. Ya. Koro gelek Koro insan deket. pir zimanî bû ji quro ew gavê hatibû sala not û şeş not û heftan da hatibû avakirinê yani ew gavê xebatek wisa bû. Mesela perwerde ji êk hatibûn perwerde wan şagirta bi wan qorokiyate. Yekem wisa bi hilbijarî korîsta girtin yani. arê Rastî me ji bo çê hildibijartin distînan nava qorê me got ku êdî vê saetê şûnde ne tenê ji bo nakem bêjin bê deng xweş na ev çiqas dikare layıqî kultura me çiqasî dikare em bêjin layıqî vê saziya me dikare kar û barê vê saziyê hil di ser milê xwe bimeşe yani elbet tabi wexta müzîkjen be dengê xweş lazim e bes neve mani ku hemû kesê bibe solîst bibe stranbêj na yani xebat tenê bî awayî nameşe bi dengekî xweş tenê nameşe Nana Tabii dîsa gelek çan- kes bûn yani Evet. bu evê ku serê qorê da bûn gelek kes bûn bi sedan kesa serî lê da bû ji bo wan sî hevê hilbijartana yani Evet. wek komisyonekî çêkirin gelek lo xebatekî ew bû jî yani sala notî da yani bi hezbî not şeş not heftan da yani işte güzel. Meşkora wezareta çandê me digozete. Kurdî elê. Yani taybetek din jî tenê em alî hunerî de em dibêjin. Yani em bêjin sinema, govend, şano, müzik. Yani em bêjin şaxên çandê em alî siyasî, felsefî, em bêjin dîrokî. Ser wana jî gelek lêkolîn çê. Mesela rewşen kovarekî wisa bû. Yani rast tenê em bêjin Kurdistanê jî ne hemû cîhanê jî yani ew çanda ku em çanda şoreşker çanda em bêjin çanda ku bindest e û hinekan waya dixwaze rêxistin bike heman demê ew rêxistinê jî nav çanda me de hebû yani yani dünyayê de jî em bêjin rewşanbîrên mezin felsefeyên mezin dîn ku deketine me nîqaş dikir wê çaxê nîqaşek wisa hebû yani muxabin vê gavê tenê wisa em çi bêjin yani ferqa îro û do tu bêjî îro entelektüelizm tune yani em bêjin rewşenbîrî tune yani tu ji bo hunermend tu nikanî bêjî ev hunermend rewşenbîr e heman demê de ev hunermend yani hinkî zanabûna wî em bêjin ser hunerî tenê ne heman demê de ser ednigariya Kurdistanê jî ser dîroka Kurdistanê jî felsefa Kurdistanê jî yani jî helbestî fêm dike yani gelek hunermend vê gavê yani ser ez namnê nikidibêjim yani tiştê şêmber sera tenê xuya dike dibe ev işte helbest e ev müzik e işte wisa ne yani mesela me îro yani watedayîna müzikê yani hunerê yani çawa wate bide müzikê çawa bide yani gotinek wisa eşk em bêjin müzikê arabesk pop lehember wî çaxî tiştekî dîsa pir barkêş li hember arabesk müzika popüler yani sekname hebû vê gavê ev jî nema yani tevahî ez dibêjim îdî çanda davetî bû yani qirkirina çandî em kanin bêjin hinkî jî qirkirina çikê bû yani yên ku cî qir dibe yani
çandamı ki davete da saçıdı yani. Daveti çandamı tabii. Evci çandamı libes şav çandak şava na beri navende çandam Mezopotamya yani komümeci düşün daveti li lura hemen de mi ev havali ko düşün karivan yekji yani kısın kırna civak bu yani lehember kırkını sekin avad kırın yani sekin avad kırın İro o sahne ne yani ev ketiye merhale o bu tane armaz bir pere yani dema armaz tane bir pere işte bu deri hüner namine bu deri vatedai namine Evet kebe hasta gidin yani. Yani vateden yani şey bezin kebe bazar açıdan hem şey helak zümeracıydı bir. Yani tabi işte na bazar açıdan şey de tutune yani filan kes tutune. Ev bazara da emtine bir yani ev bazar ne işemeyi karimeyi. Bula ne bezi libes yani ev lehember kırkını emi çava bisekinin mesela Hemen ev ki yani. Starwancı haberdin. Naha me bahsa kemne şopiya kir jwan kemne şopiya jî gotina roje dorede kam binerin mazine mecmara çi gotina roje da kerem ki. Barana baharê têra bayê baharê nake. Her rûken ne dilkene. Çaral yemin bombe barandın Ani yaşerdar tene mabum Çaral yemin bombe barandın Ani yaşerdar tene mabum Perçe kırın canu beden namın Hani yaşerdaz tenim abum Berçe kırın canu beden amım Hani yaşerdaz tenim abum Ve şer giran bu Ve şer khayal berxwedan bu Ve şevez teni mabum Ve şeve hevan Ve şeve şer giran bu Ve şeve khayal berxwedan bu Ve şevez teni mabum Ve şeve hevan
سترکی شب شاهد ببوم گلیت یاری بر خودان بوم سترکی شب شاهد ببوم همه سکرین آخا پیروز دیرو کتم جیان ببوم همه سکرین آخا پیروز دیرو کتم جیان ببوم و شب شر گران بو و شب خیال بر خودان بوم و شب تنی ما بوم و شب هوال و شب شر گران بو و شب خیال بر خودان بوم و شب تنی ما بوم و شب هوال گلک سپاس جبو سترانه گلک سپاس بلند جبر که گلک سترانه خوش بو من آلبوم ده خوانده بو اما گلی تماشامانان گوتونو müzik ya Bülent Turan bu ev ستران Kıta yakımı yamine. Kıta diyor ya Bülent kıta diye yamın bu satıştaki kolektif bu rastiş yani Helbestavici mi khandı bu? Helbestavici Turan khandı bu xabattaki sabu yani asas kareki merv çetke kada havale merv ketkarın tevgeri kerkarın çandı hebette de geleki baştı be o tişteki hoş derdi orta. Ev stran yani şu an stran baveri o haskirin o resandineke براسي بف بكلا حمو هالبس خوش Pırsın ki Turan buka. Şabim mizenek. Turan bırak haberde. Turan şol ser xabat devi çandı az xazım nekteşt pırsım. Yani Turan kare aranje dike. Vakti ki kare aranje dike Turan ser vi yeki hurbuna uçiye çavale kurd be xazat iştek çava çeke. Yani mesela rengi aranja Turan çi yani Turan xazat çip gaz xazım ana pırsım yani. Yani rastı az per matematik nafkırım. Yani dibejine yani despek peşkastin u davikirin. Az gor hast strane demişim. Az cibci bestekariye dikim, cibci az müdahale peyvevan dikim, cibci am bej intro dikim, naberi müzikaçı dikim. Beri hamu tişti gere az je hazbikim. جوی استرانه کو از چه دکم از حس بکم داکو بکارم هست خوش تبلیغ بکم راستیش لگور مجبور همه جنو افراندنه که او استرانه دستم ده از پر تنم نافکرم از بیا چک می ودی خودی استرانه چه دکه او پروبلم آوی از بس نافکرم برکو اگر از بیا کانم گودار کم گله گودار هکاز کان به مخاله گودار بکم و چاقه مخابات کریه و حتی نام گلک خبات کردن یعنی یک مبحث دیسا کلکتیف کردن گلک هبون نایل یورسور گلکی مبحث کردن اول از جشنوی جی پیروز کن سلامی خواهی نایل ردشینن هر روز شهای استرانا خبات که پر کلکتیف و هزارتم نمونه کردم رپرتواری پرانی تداهف نه گنم یک کماچیا ام بیشن از نایل بلند به وقتی ده ام حب مرود نشتن قالو کی جانا ام بکاربن جنو ده بخنا رپرتوارا قاله خا هذا الرپرتوار پر مهمه يعني ام بیشن جنو ده تسترانا بملت ده قبول کرن جنو بده حس کرن شاید استرانا خباتکی پر جدا بو yani hakikaten hem cüda hem taybet bu çima مدگوت اف ستران کردی ادگو کار راستی اجمر بجن امجرو کرنشت یا مگو بسهنه کی بنفسانده بو بری ابول برمن ام درخین وسا او خبات دگو ساچه بو yani راستی yani او خبات پیروز yani
Nizam îro hinekî sekin yani en dawî ez yani 2000 wana da albüme giderket piştî me tiştekî negir yani bibiya ew xebat gelek başin wana. نه شاید استرانه یک دو سه حبات نشکرین شاید استرانه یک ما پر نویری بو مداخله موزیک کرا بعد گویی دی گله بیشی و خرا کریه پاشم فکری خواب ما گو یعنی نه کرا بدنا حس کرن یا اول ما چه کرم کتنا تشهیر کرنه یعنی استران که دزیه که خواندیه ما کنسر شکری اگر تی بیراوه konser awlî di me navê wa kes najî digo. Me digo dizê vê stranê filan kes e orijinalê wî ev e em ê nihabeya ev hevalê bistirî. îro ji Serhat Eyalet Lordiya ser Twitterê? civakî Twitterê kî bidize kî çêkiriye wî teşhîr dike dibe ka veya teşkuan nîjmar bibêje. Ne eydi ew hem mafê wan e. Mafe ku bipirse sual bike ev ji ku hatiye esê vê stranê şikî. Lês ya şahya strana dudiya de em fikirîn ev hinekî heşk disekine. Yani tuj disekine me çi got ev stran gelek jê em hegertê bîra we em bi zimanê ermenîkî jî hatine gotin. Rast. Em li wana jî rast hatin. Bes ez karim veya bibêjim sedî sed ji ber ku gotinê wan bi Kurdî em bêjin hinek jî bi ermenîkî lêv Tirkî tê de çi nebûn ez veya dikarim bêjim dîsa teva veya me got ev stran di rojhilata navîn bi Kurdî jî hatiye xwendin. Yani Kürdi Türkçe jî hebûn mesela Kurdî Tirkî jî hebû salana wana orijinal in. Orijinal yani hadi. Ew besteyê tu xwe Türkiye adına Hadi çêkir. hadi. Yani orijinal xwe. Tu xwe bestekarî wî ew yekî ji ez neşa ji Erkanî Emin Turgay. Emin Turgay. Emin Turgay ew beste. Yani awana jî nirxê me ne. Herkes jî Ayşeşan naz kamal. Herkes bir Dengê Ayşeşan xweş bûye. Dengê Ayşeşan hatiye jiyandin ew stran. Ji ber wê yekê. Niha gelek stranê xweş ez çê dikim ê Bülent dibêje dibêjin ya Bülent. Wek nimûne min got tavî nefsa ye. Rastî jî bi dengê de stranbêja hinek em bêjin kilamê me hatine hezkirin û meşe ha xebatê me di vî alî de di vî warî de çi bû kolektivîzm hebû. Şaya strana ji serî heya binî ji qapaxa wê bigire ji dîzaynê wî bigire ji melodiyê wî bigire enstrûmanê wî bigire hemû me bi xwe lêxistinê. Ji em bêjin vokalîstî wî bigirin me hemû ya bi hevra vokalê xwe kirine. Li ser armoniyekî akorekî wî li ser melodiyekî wî me daha car münaqeşe dikir heta ku em bêjin em karibin rastiyekê bînin ziman. Ber wê ber dilê me şêrîn ew xebatên me. Ber ku me ket daye. Xebatê pîrozin yani wana. Wana Rastî me ket daye. yani. Îja wexta hinek ratêrnê xela dikin dilê me re dêşe. Gerek ew jî nebe. Ya. Gelê temaşavan hêja Rûmet bename me bi rastî gelek baş diçe em lê dema me jî çawa çi em tê namîn niha jî em dilop binin ka dilopê da çaye paş em vegin stûdyo kerem kir. Zanyaran cihazekî dikare bîro hezra mirovan mixweyne çêkir. Li gor nûçeya Wall Street Journalê San Franciscoyê komek zanyarên zanîngeha Kaliforniyayê ev demeke ji bo ku sinyalên mejî ve gorînin gotinan lêkolînek dikirin. Zanyara ji bo vê lêkolînê dibêjiyê 5 dildaran da cihazek bicih kirin. Ev cihaz dikare şîfreyên mejî bixweyne û fikrên ji mejî derbasî gotinê bike. Kesên dildar dema hevokên cerbandinê xwendin cihaz di lêv, çene, ziman û gewriyê da denga kir peyv û qeyd kir. Paşê ev qeyd sinyalên mejî wek deng hatin veguhestandin. Hat tespîtkirin di deqeyekî da ji sedê heftê rast 105 peyv wek hevok hatin sazkirin. Profesör Edward Change got bi saya vê xebatê cara ewîlê ku aktivîteyên mejî dikarin bikin hevok. Tê gotin daxwaz ev e ku ev xebat zêdetir pêş ve biçe û ev cîhaza mejî di pêşê rojê da ji bo nexweşên nikarin biaxivin bêbkaranîn.
Seri akır berban lisensin game Lisel çeman her ki can dilime Seri akır berban lisensin game Lisel çeman her ki can dilime İdiren getirsima ser çalan lamede Sema ser çalan lamede 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 Her piş xemginiye kedu jivare Her bersiv ser hırtana bihem paye Her piş xemginiye kedu jivare Her bersiv ser hırtana bihem paye Teyleke birin dare jiyan lamede Jiyan lamede 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 Semrine lukay kırına Kolan çabi kabukin şuştuna Kıra semrine lukay kırına Kolan çabi kabukin şuştuna Bir seval bir dadge kuştuna Lamede Seval bedadge kuştune lamede 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 Bülent çîroka ve kulame çiye ya? Strane gelek tesira xul milletet ke yani gelek de navede xemginiyek mazine ya. Heste vecde. Yani dema az İstanbul'u mu İstanbul şekil bu? Ne çeme nefsa Ya. Usa beşe. Ne çeme darende. Ciha afrandı ne? Bu şarkı bak şimdi benim bak dinam mekhabattı yani hem dikkatim o da ki Xıdır hebu evcü rahmeti heva kime Temburvan bu eri kama vengi sodi de bu erim lever şehit ket bu şarkı bir sahafte mijdari bu az bu odaki da dikkati az odaki mevsa khabat ki ya hem ama bir 4 saat tamam müzik bu yani Cet tala başına. Cet
Na tepe başı. Tepe başı. Tarla başı Cihat dure Ulubat. hat tepe. Elim barkına hatan tepe Barkına. başı. Xabat egursa yani tabi gotun yani az Kurdi durayım yani notu penca az Kurdiyim bu. Ali gotin de usta az zede nejerim yani az lebez üç akibek matematik tran gap gidin got. Yani usta pivan yani canla kıta gidin bir san haz nedik hem davet tabi Çirokavi tuzani yani hani nam neyini dibecin faili meşhur cinayet lebez ne faili faili ne meşhur yani hem herkes zanı ku devlet Türk yani gelek usta hem bejin kırkırnak lehember civakı çeker. O gelek insan hatına kuştum. Jivedat aydın bugre hatta hem bejin hatta dirokam Cumhuriyet Sabahattin Ali bugre hatta hem bejin harantik her davi tahir etçi. Bana herkes zanı ku devlet ta kur yani devlet ta hem bejin Türk. Fali olan belli. Fail evan belli o müzik hassan ki usta çekim bıçak işte her tek usta deket. Yani yek bugo az ders bugün belki ki zor be bes usta tevahi işte ki usta zaten videonun navdır bas nav zaten eğer klip şey ne buna belki kes film ne dikkat yani ev çıkıcı o disana pevi da tiştekdir bastı bir her psikamginek dijware her besef serhildanek behem paye aslında ev bütünne serhildan min hinki qasbi deli az bikar binem yani her pis xemginek eri hatta 28 embejin serhildan ve xemgini der bas beko tekşun le bütün hemin serhildan hina serlingay yani embejin besi vacvak edi hina dil hember kırkını şerdik yani tekoşinaydık muhaz ve deri ev belki ayrıntı az bezim. Belki hatta namine götürme. Yekem cal ve derid ve bername da gelek tişt hatın gotun yani mugov ve bilen dasa hojiyana xavke tawi gotun. Yani minne de haberdan izle ya da haber verdim. Na brastiş yani vakti merve strane godar dike yani min berici stara gotu bu yani gelek strane ki koz duhazım godar bkim yani. Her timji gelek evke. Mesela mesele برخدان و سرلدان دا او چی قصد بجین کرد تک دچین چی قصد من امیوان بقدین کرد به هر نوای لسر پیاده بینن یعنی او درتین هم بریوان د بجین ام هنه ایروجی دگره برچی بونی دا تیسا ابیا نشان دادن پکتینن ام دوان سلاف دکن ام وان پیروز دکن سرکفتنه دخوازن جوالین کد گرفن برچی بونی دانه لیش گل مجم دخوازن خودی درکتنه کی بدنگی مرنایک مزنه دبی مرف بدنگ نمینه مرف خودی درکولوان رومتی خوام خودی درکتن ام رومتی خوب تنه نیلن گلی آوانا راستی جی ایرو جدو داجی سی پازده حوال وانجی به گراوان مرنه کرن یعنی نه یا برچی بونی گراوان مرنه کرن دگرتی گهاندا جبروی کی جم دنگی خوبلن بکن برا حواله ما نمرن ام ناخذن حواله ما بمرن ام دخوازن تشتین کو دخوازن دخوازی وان دخوازی محمیانه برا ورنجی و گربن برچیبونه وسط داوی بون به سرکفتنا حواله ما داوی بنم ده بشن بلند ام لامد بحبر خبتين وقت دیتا یعنی من دنگ بیجاش کلانا توپ کر ما مالک دنگ بیجا واکر دبن بان دیجا فراته دا گلک میوان ما وقت تن ام ده پرسن یعنی سروی کی جنگ نقاش ما چم روزه کمیش خو میوان ما مامسته معرف بو سروی معنی خبر دا ام تصال به درجه سلاو خو همی خبرکارن دیجا فراته را دشینن حواله ما آزاد سمیحه ولات حواله ما نازن حواله دنن جوان ما کلو درد خبتنی گوونده داشانه دا سلاو رج بو حمیان ما مستخیاس ما مستجلال ما مستعدنان سلاو رج بو هم بشینج بو کداوام سپاس کنم روزاوج پیروست کن از خازم دی چاندا کردی دا دنگبیجی یعنی جبوک ام دنگبیجی مفهم نگرزده مثلا دنگبیجی چیه جیکی چاوا دگرد چاندا مداین دنگبیجی نبهم دکارن اجماع نگی
Yani ya Turan kij ve Mersin'de. Be dengbêjî dibe çanda Kurdî. Bê dengbêjî navê dengbêjî dîroka me ye bi melodî hatiye gotin. Dîroka me ye ku em bêjin em çad aliyê tesawufê de ya jî edebiyata Kurdî de bi ehlên tesawufê wek Melayê Cizîrî, Ahmedê Xanê, Baba Tahîr Ûriyan û gelek em bêjin kesên ehlê tesawufê edebiyata me bingeha wê ji wan derketiye. Her wisa edebiyata me ye melodîk çîrokên me wek Siyamet û Xecê, wek Kerkuluk, wek em bêjin Memûzîn, wek bi dehan. Çîrokên me ji xêra dengbêje hatiye heta roja îro. û taybetiyeke di rojhilata navîn de bes li ber cem Kurda ew tiştayê û li cem Yûnana Grekan min tarzeke mîna formên dengbêjiyê ez tê rast hatim bes ew taybetiyeke me ye ya ji ber ku enstrûman tune bû dengê enstrûmana herî mezin dengê dengbêj habûn û bi xêra wan heta roja îro em tu bawer bikî çanda me şewq dide û ronî dibe. Berwekê bê dengbêjan a. Yani be dengbêj çanda Kurdî. Gerek hebe. Tune be nikekî Mekkê me. Yani dengbêjî tenê yani wek müzik tê fêmkirinê li bes edebiyat e. Yani edebiyat veje ye û heman demê de yani ednîgarî, dîrok, felsefa yani çikê Kurda têde yani. Em bêjin dema newrîtikî heta nehatiye ev çanda dengbêjî. Çanda dengbêjî em bêjin 1000 sale 2000 sale çi nebûyî yani em kanan 20,000 sal qala 20,000 sala bikin yani. Yani edebiyata bênivîskî devokî yani. Devkî. Ji ber wî jî tabietiya xwe pir heye lê bes yani vê demî dawî de jî ser dengbêjî jî hinkî tê lîstinê. Yani ew Çandeka popülist yani. wek çandekî popülîst tê bikarin lê felsefa wî yani jî em bêjin yani heta hinkî kevneperestiya wî jî yani. Yani hinek tiştî kevneperestî jî têde yani meriv kanin wana jî çê bikir li hember wî jî bisekirin li hember lê meriv gerek fêm bike dengbêjî Ama ya mesela deng û bêj Civaki yani civaki da xebitan diye yani. Erê rast e. Mesela belki şahs kabul nekiyenek dışta nav gotunenda mevsta xebitan yani. İrot nikari ya bu gori. Yani ji bo guhertinê nabêjim yani meriv fark bikir yani çanda em bêjin gundiyayê çanda agayayê yani jî çanda patronayê çanda karkerayê çanda koleyê ya çanda efendi serdestayê serdest û bindest meriv dema serwext be tu kanî wê derî yani hinek tiştan bikir yani fêm bikir manekî bid yani lê ji genê wê meriv kanî bêje yani çanda Kurda em bêjin felsefa Kurda hatta siyaset de Kurda jî em bêjin alî politik de jî gelek tiş heyî wî derê dengbêjî da tamamî em bêjin felsefa çikê Kurda em bêjin dîroka Kurda ednegeriya Kurda gelek tiş dengbêjî de heye yani em bêjin destana da heye şerê ku çêbû yani alî şer de jî gelek mesela gelek tiş mesela derweşê evdî û destanekî tenê tabii ki kahramanî falan ne yani heman demî de welatparêzî heye hezkirina welatparêzî heye hezkirina em bêjin evîn û hezkirina ol jî heye derî hezkirina ola me em bêjin kev yani zerdeştî dibêjin êzîdî dibêjin yani wî derî gelek tiştî wisa barkêş hene û hemû destana da jî hemû em bêjin çikî de jî hey yani mesela felsefa dibê zıtların birliği dibêjin yani felsefa da çikî tiştekî girîn geç be ku pêşveçûyîna mirovahî wisa dest pê kirî yani başbûn nebaşbûn qencî neqencî xweşî nexweşî yani ev erê yani navbera wan da şer heye vaya felsefa em bêjin çikê de heye zaten dengbêja da heye gelek tiştî wisa xweza xemlandina xweza çawa bikaranîne yani mesela zivistan havîn buhar payîz falan hatta guhertina
pela yani demsala yani işte yani adnegari filan şey mesela gelen insan da bizim mesela strada nafsana derbastı böyle bes nizana kuderi yani adnegari nizana mesela en problem ki mesela yani tane ezberkenen o denge te hoş tıp baş dısri ev ne en bizim pivana hünere yani pivana hüner daha cuda yani en bizim kişi istediğin lazım mı? زیاده خبردار از زانو تو نفس شویم میدهی نه سوال نیوی صادقه تو ساعت اگر قالک yani بوستا gerek سوال تا پر به قیمت راستی شی مرا نکاره در باز شی بکن نه زبر سوال نگران بهانه زبر کو وقت ما زده نینه سروی کم پرسی نهاجی و بحث دنگ بجی کر ما بحث ولات خو کر خوازه کردستان کر اما نج کابنر کردستان به هفته اول ما کدر مدنه ناساندن اما ابرا تماشا کنیم تماشا Dera Serb Gregos, anji Dera Serb Gregos a Ermenian yekşteri navda rudiroki yal amedeye. Evder serkuçaya yeni kapıya nav Suriye. Lugori agayen tomargeyen tapoyan evder şela Ermenian vaat yepkaranin. Erçikasna qube xrab bube hin aliye ve drawşek nebaşta binji be mimariya xo hejayê dîtinê. Simone Polonit seyahatnameya xwe ya di navbera salên 1610-1615 da wiha qala dêra Serb Gregos dike. Der li ser navê Gregosê 3 salî hatiye çêkirin. Lê di dema komkujiya Ermeniyan da ji aliyê dewleta Tirkva hate rûxandin. Gregos hê 3 saliyê ji ber pêkotiyên li ser xrîstiyaniya têkirin bi diya xwe ra direve Tarsusê. Li vir dîl tên girtin. Gelek îşkencel diya wî têkirin. Dema diya wî derdkeve pêşberî dadgehê ji dadgera dibêje. Ez Mesîhî me û bawerî bîsatînim. Ev gotina wê dadger diqeherîne. Dadger dixwaze Gregos bixapîne. Lê Gregos gotina diya xwe diqîre. Dadger gelek aciz be û Gregos ji pêplûkên kever davêje û dikuje. Piştra diya wî jî bi îşkenceyan dikujin. Her kuduk şinim bina xwar ezedatırdı ben her kuduk şinim bina xwar hesrimin dibarın biser dilimden hesrimin dibarın biser dilimden beri barane ba beri mirne tam beri barane ba beri mirne tam dilimin de bautam dilimin de bautam dilimin de bautam dilimin de bautam
باوتان بری بارانه با بری مرنتان بری بارانه با بری مرنتان دل من ده باوتان دل من ده باوتان دل من ده باوتان دل من ده باوتان بری بارانه با بری مرنتان بری بارانه با بری مرنتان دل من ده باوتان دل من ده باوتان دل من ده باوتان دل من ده باوتان سپاس gelek spas bu kedava brastî jî divê roja pîroz da hatina we em gelek kêfxweş bûn. Spas dikin ji we re. Hem spas dikim. Bülent ser tila Avrupa'ya di salonî ve got di salonî ve da proje û stran tiştek wisa hene yani ji bu pêşa rojê bername te çi ne? Vek şahs. Erê. Ya pranî dibe. إنه هلا تبدأ فارقين Tiştek ev jî dibe. Yani sen no hey Me goda nekiriye Bülent. ez ne bizim na. Hey de ne zanım yani bu sa. Yani xebatekî ji bu pêşa rojê heye yani amadekariyê te Yani xabat ev tişteki grane ev pırs yani jibo çi grane yani ne hacim beri ne tiştan bir deli bej yani ez ne kanım yani albüm çekim yani zaten henek sanım hep mühim ki belav kır yani heval mevala müda heval mevala Juruşunda eğer çekim diyeceğiz diye bu sa vek tambur ki o gitar ki ez bu sa çekim belki yani bu sa vek beri bu sa enstrüman zede falan zaten imkanım ne hiç defetam ne çiz kanım işte bu sa çekim belki sound'daki akustik yani dibêjin ne? yani Pranî jî wisa çetkin yani. vek akustik yani mecburi tu bu sa bikiş böyle yani ev tiştin beri idi derbastı bi yani heki ev demci derbastı bi insan duhazan heki müzik an beji müzik budar bikin yani tani bu sa bervida raks nekin yani bervida yani heki mane ki bu duhazan işte bu sa bikin bu hapsi haben sumana gel peyda bikim heki defetam çebe tişti bu sa çekim çene beji az bu sa بدم هوا موالا بالهوا بخير وشغل دمتا ده فارقين لا فارقين بداي Na na yani هوا لدن هنا belki em بدن yani hava leden ete turan tiştekî kutlu. نهاوی گاوی برای من خنا خباتی انسترومنتال وان شخارات شد کنه شخص استودیو جابو هم قید کنه yani وقت proje فکر هنه بس نها آن هاوی گاوی تشکتنه تنها بیشن هم ده آشامه اجرا eden نها بهترین بیشن پروگرام konser haben labeli وقت فکر هیا Bu peşa roje. Bu peşa roje tişni hene Fikir gene de yani mesela fikirde problem tane yani ama mesela pratik yani pratik de ma teşekkür o yani Yani em hediyedi me got bu em hatine dawiya bername gotinin kuvin divê roja pîroz da me got bu roja cejinê da bibêjin temaşavanê me ra em bigirin û em bi stranê dawî bername bînin. yani دیسا دوباره جشنا یکی گلانه همون کار کرد و کدکارن کردستانه و همون جهانه جدول جام پیروز دکن کدکار هری مزن دایی که من هم دستیان ماچی دکن حوال می نها لبرخوازدن لزندانان یه استراسبورگه و یه دنیه گراوا برچیبونه دن و یه دست پروژیان مرنه کرنه ام جشنا وانجی پیروز دکن و هر سرکفتنه جوان را دخوازن
و سلاف رزمجی شو گلمه و سپاسداریتانه و حوالین سر کامرای و رژیه کشاره دوباره جشن پیروز کن. اجي دوباره جينا همي هبالي ما و قال لي من بيروز بكن و راستي ام بيواجه كي قال لي خصصت ام در بس بن يعني ام بيجن لهم بكر كني فيجا في تكوشين برمزن هي و ارشي وصل مزنه تكوشين زي برمزنه و تجري تا كل سر ام بيجن بريز عبد الله öcalan چند سال بردامdı ki em yani vak şahs gibi mesela ne yapayım yani hemen demide yani خلاص buna geli roşrata ne yapayım geli Türkiye o demokrasiye ko pek vere em bizim lehember faşizmci em dibine zibevici em bizim azad buna biraz Abdullah Öcalan azad buna hemen demide Türkiye hemen demide em bizim lehember faşizmi serkeftin dibine vak serkeftin dibine Hafta koşun jibo tane jibo benim geliyor kurtundan greva burçu bunu naketin roziyam bunu hemen deminde mesela Türkiye mesela Roşratan nabine vak arami aşiti azadi Roşratan nabin ben nuneri arami aşiti demokrasi ve kebici biraz Abdullah Öcalan dibine lomacı ez cejna disa Serida idayka em pirozkan o cejna hamuan bejin havali me yukuna tekoshinden berkhadadan pirozkan o cejna havala televizyon o gelemece pirozkan gelek spas bana Hem spas dikin. Geli tamaşabanan hem havale turan hem havale bülent bir salan hem havra xabat dikin. Bir salan hem havra xabtin. Disajı jbuatna ve spas dikin. از جشنوارش پیروز کنم. براستی اونجی گله کتکارن چنده نه تایبتیش یا وجی یا همی حواله ما چنده هم جشنوام پیروز کن. هم بجن روزا کتکارن لوا پیروز به تایبتیشی همی تماشاوان ما همی خبرکارن تلویزیون ما هم پیروز کن جشنوام هم بجن هر روزی و روزی خوش و روزی انگش بن. سبب سامل هم بر اکرانی و بن امه به هفدورا بن بری کم وجم خاطره و بری کم وجم بمین خیر و خوشیدا امه بسترانه کی شورشگری سترانه کل قادن کارکران تین گوتن یکا کردی هر نپش امه داول برنامه خوب بمینن بمین خیر و خوشیدا حتی برنامه کی دنی روز باش و توار روز باش کردستان بس کولتی سرفراز هر بجیم اگر وناین وانی که چم بسن بس کولتی سرفراز هر بجیم هر نفش دور دمیامه ولاد شانلری بندواری میه هر نفش دور دمیامه ولاد شانلری بندواری میه Keçiklu gihan em duxwazin xebat mecanê ciwan dayerê kawelan Keçiklu gihan em duxwazin xebat mecanê ciwan dayerê kawelan Dilê meşbola gurçik bûye hesin ji bo ala rengî win werin
مسم دلی مشپولا گرچک بوی حسم شوالا رنگی کچورن امسن هر نفش دورو دمیامه ولا çavları bende varmaya her nefes devru demiyamaya vela çavları bende varmaya her nefes devru demiyamaya vela çavları bende varmaya her nefes devru